zer geran, nor geran, nun gauden, zenbat pauso eman ditugun, eraikin berriaren erakustaldi honetan. Ze kanpotik ikusten da, baina barrutik ikusteak beste toke bat dauka, ezta? Eta Realarentzat oso garrantzitsua da emakumearen espazio hau kanporatzea. Eta iruditzen zait ekitaldi bezala, RS enpresak egin duen ekitaldia hemen, guretzako ere oso garrantzitsua da emakumearen futbolarentzat, enpresa horiek, marka horiek, gu ezagutzea barrutikan. Txundituta gelditu naiz. Banekin lan politia ingo zala, ederra, oso berria, gauza berria dira guztik ederrak izateia. Baina nik uste hau harimaz beteta dago. Aspalditik hasitako proiektu badalako eta izugarri gustatu zait. Oraindik pixkat paretak eta bete beharkoia, baina oso ederra. Bueno, me parece hasta mentira que en tan pocos años se haya podido hacer tantas cosas. Yo he conocido esto, bueno, porque vine cuando estaba en primera planta de hormigón. Y ahora ves esto y dices, joder, una maravilla, ni me imaginaba yo. Y sobre todo que es para las chicas, o sea, que cuando he visto que estaban haciendo tecnificación, acordaba yo en Atocha, también hacíamos debajo de los arcos de la tribuna, que tenía 2 metros de ancho. Como llovía y así, organizaba allí, pica, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y ahora ves estas instalaciones y es la leche, claro, joder. Nondik gatozen, jakin behar dela nora goazen. Eta nik uste emakume futbolak merezizula, duintasunez jardutea, bai instalakuntzetan, bai dana, besteak bezalaxe, oso ederra. Gertutik ikusteko gu eta nola lan egiten dugun, eta gu ere, beraiekin zerbait gerala, eta igual beraiek ere gurekin ere zerbait izan daitezkela.